Šta idemo? Si dobar. Ajde, tebe ću, ti si najjači među njima. Ante. Doktor Ante, inače. Poštovanje doktor Ante, spremni. Sad si mu dobro rekao, Bogom se. Ajde, idemo i ševu pozdraviti. Pa čekaj, onaj, Laki ja sam. Laki je to ti? Znaš ti Laki ko sam ja? Ko je taj? A? Ko je taj? Ko je taj? Ajde, imaš 3 puta pogoditi. Ništa sad na kvizu. Remzo, evo imam čokoladu za tebe ako je. Gdje bi moj Ante? Da, nemoj 3 puta, nemoj 3 puta. Jesi li čuo onaj list? Šta, jesam? Jesi li čuo onaj list od Dorini? Jesam. Nemoj mi reći. Ništa se ne izgublja. Nemoj mi reći. Target locked. Pa Ljubo, kreni malo prema predsjedniku. Ja. Ajde, nemoj samo 3 puta. Moram i ovoga. Ajde, pruži ruku, šta si sada tu pravio se? Ma nemoj, ma stvarno, znaš mi. To se nisi fino obrio, čekaj malo, vidiš ovdje, izbrijat treba ovo, vidi, čekaj, vidi. Pero, pogledaj, čekaj Ljubo malo, pa morate krititi. Pero, pogledaj malo, Pero. Pero je dobar, samo se sinoć brio, da. A kako Ramo se nije nikad obrio? Ma njega ne, znaš da sam ja bio frater? Znam, Ante moj, kako ne bi Doktor Ant, što ne dođeš na centriranje? Kad će doći? Treba? Kad, nemaš vremena, a? Svi problemi su ti od kralježnice, svi. Kad ćeš ti doći k meni da mi popričam, da te centriram? Što se tiče centriranja, možda bi trebalo nešto napraviti. Hoćeš danas odmah? Ne mogu danas, ja danas idem, imam... Da vidiš što sam dobio iz Amerike, Amerikanca, Hrvata Amerikanca. Pimpek 2 inča. Koliko je to? Koliko je inč? 2 inča, to ti je 2 prsta ova. Inč je 2,5 cm, Pimpek 2,5 cm. Pa ja kao doktor sve pregledavam. Ja sam i ginekolog i psihijatar i sve. I ako nisi znao, ja sam Isus koji je ponovo došao. Ako nisi uz Isusa, onda... Gospodine Srebriću, zašto moj Daniel ne igra u repki? Hoće li igrat? Mome Danielu, alo! Daniel Pavlović ima da igra u repki, je li to jasno? Kaži koliko je, ja ću platiti. Je li u redu? Nećete doći u Brazil ako ne budem ja centrirao. Nećete doći. Dobro, prenijet ću ovim kolegom. Prenesi i Igoru i ovome, ja ti ozbiljno kažem. Izgubili ste sada jer nisam ja htio pomoći mentalno. Ja ti ozbiljno govorim i čuo, jesi gledao Čiroskop, jesi? Dobar dan, gradonačelniče. Doktor Ante, inače. Doktor Ante. 4. predsjednik. I bit će, da znaš. I onda se pazi ako si pogriješio gdje god kod mene. Daj mi pravu ruku, šta mi daješ lijevu? Pa nisam ja peder. Da si to trudna. Hoćemo se pozdraviti. A ti to ko od srca, jel? To se kaže Bog u Hrvatskoj, ne čao. Pa zašto ne, ako slomim ja ću to namjestiti. Vidi, obrijale noge, super sve. Moramo to. Kao uvijek ne zna skijati, a pokušava. Jesi zaboravila kad smo se slikali? Neš nikad ni zaboraviti. Gdje si je bač? Nisam te vidio stoljeće. Kad si čorap?